Thangoro gikunengereria maria andiki aitu magitunengereirie kana maria magituhaririirie hwaini wa omuthi gukuri kwa Muthingi TV niri akwa ngeteka wa boy atwabeto mukire matemo mamo na mamwe wa maria tukuhaririirie ni ati mitha yako ya blogger sniper kuhanika Meru guku ekwirwo makihingiririo umwe wao ari mwana wa governor Kawira Mwangaza hamwe na Mohoro Hwaiini. Senator Okia Omtatah Gukumithia mĩario ya President William Ruto iguru rigie uruti wa wira wa magoti. His Excellency has directed that all countries around the world, including Africa, Asia, America, Australia and all over the world, are able to come in visa free. Ageni abere gwikinya kiwanja-ini kia ndege kia JKIA matari visa guku watho ucio gicabithio gatheti-ini ya thirikari. Baba alipojua mama ameenda Qatar, alikuja kwangu na akaimba mtoto na akaenda na yeye. Family imwe gucaria kihoto kia mwana wao wa miaka 7 uria kurerekana oirwo ni ithe mugaru na watho. Na gitio kinene itikira gukorwo kigucia njongwa yaku nigetha ngorwo ngigutamburukiria mau na mange maingi kuria mutamburuko uyu no ukorwo kiwamukira kuria mwena wa Facebook ario Muthingi TV no ukorwo gitiga ndumiriri yaku ningi kuria mwena wa YouTube tukirio kuo ari Muthingi TV. Na tukihingura kiondo gitu thutha wa president wa guko bururi-ini Dagitari William Ruto gukorwo kianirira ati guti mundu uri koragwo agifatara gukorwo na visa nigetha akorwo kiingira guko bururi-ini riu aria makana aria kana andu a mbere ni makorwo makiingira bururi-ini na kuria makwirikanite ati bururi wa Kenya gutire fataranagia gukorwo kiingira na visa no ende kindu uri fataraga ni kwiyandikithia rurenda-ini nigetha ukakikorwo kimenyeka ati we kire mugendi guko bururi-ini kana ukire mugeni guko bururi-ini no ende aria makorwo kugia warakana aria makorwo makiagarara watho ucio ni magokorwo makirihio ndora itanyiheire 10,000. South Korea on ETA. I'm happy to announce that countries around the world had already been enjoying a visa-free regime in Kenya. So right now, His Excellency has directed that all countries around the world, including Africa, Asia, America, Australia and all over the world, are able to come in visa-free. In terms of revenue, I think we are in a better position with ETA than we were with e-visa. We are putting all security measures to ensure that we are able to screen all passengers coming to Kenya. And that this is an improvement of the e-visa system. And that with ETA now, everybody coming to Kenya, we're able to get their information, we're able to cross-check whether they are on the watch list, and those people who are on the watch list are denied boarding from their countries of departure. So right now, we have a more robust, more secure, more predictable system. That is an improvement of the previous system. Security audit that was carried out in the year 2022 where Kenya performed very well. We could have performed much better if this was already active by then. So as KCA, we ensure that Kenya is complying with the standards of the Chicago Convention, being a signatory to the Chicago Convention, the International Civil Aviation Organization, its standards and recommended practices. And this country is going to another level of digitization whereby application for the ETA is going to be easier and faster and is now open country for the world to come in. Apply at once for my family, all my family members. Before that, I need to apply separately, but now it's very easier because I can apply at once, so I can save my time and everything, and it's very easy to tell and all the processes are easy to understand, so it was very comfortable and pleasure experience for me. Na mafitha a DCI ni maikitie ngono ekwirwo atano aria marakuruhanio na njuragano ya blogger Daniel Muthiani
Ulana ritwa ringi aroikaine ta sniper kuringana na maratathi maria mathamirio kuria mwena wa Kiambu kana kuria ofici-ini cia Kiambu. Aria maikoretwo magikiongano kana aria maikoretwo makinyitwo ni mwana wa gavana wa kaunti ya Meru mundu gwitwo Kawira Mwangaza na hamwe na muru wa nyina, na kuria atano aya na kana kuria ruhonge ruru rwa DCI ruhoete thiku 21 nitha rukorwo rugika uthuthuria waruo, na kuria ruhoete atano aya maikare maria hingire nginya ria uthuthuria ukurikirira. Maabitha a utuiria a ruhonge rwa DCI ni maikitie ngono ya kwirwo atano magikuruhanio na gikuo kia blogger Daniel Muthiani na ritwa ringi Sniper. Nataka kushukuru DCI na pia ODPP kwa ile kazi ambayo wanafanya, na pia CS wetu Kindiki nataka kumshukuru kwa hiyo kazi ambayo wanafanya. Atano aya ni hamwe na mwana wa governor wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza, niwe Timothy Kinoti na muru wa nyina Murangeri Kenneth. Sisi tulisema ya kwamba ni mtoto wa governor alihusika kwa kifo ya Sniper. Sio sisi tulisema ya kwamba ni Gasege alihusika. Lakini DCI wamefanya uchunguzi na wamepata wale wamehusika. Tuko pamoja. Kuringana na maratathi ma igoti maria matemanitio ni ruhonge rwa DCI, mahoete igoti kumetikiria kurigiriria atano aya kwa thiku 21 niguo kuhe mweke wa utuiria gutafanio. Ni ihoya riria riandikithitio igoti-ini ria Kiambu thutha wa cira uyu guthamio kuma mwena wa Meru na kurehwo kinyagia hakuhi na Nairobi. Kuringana na afitha murugamiriri wa cira uyu augite ati ekwirwo aya makorirwo makiuria Muthiani gutungana na gavana Mwangaza na kuria ohire thabari yake kuma mwena wa Igembe nginyagia mwena wa Meru ari na witikia ati ni makurithania wira na Mwangaza no thutha mutheri akiaga. We as a people of this county, we are crying because of how that young man met his death. No kuringana na murugamiriri wa aruti wira a gavana niwe Nchamba Mbithi na uria waritie na andiki a mohoro augite ati arangeri a Kawira maraikirio ngono muthi wa ira na kuhingirwo korokoro agicakaya o guikara na wagagu. Kuri muthi wa ira family ya Muthiani ni maraugire ati matigukorwo makimuthika kinyagia makorwo makiona kihoto giake, undu uria munini wa president mwena wa Nyandarua eranĩire gutigirira ati aria othe makuruhania na gikuo gike ni mahitano nao. In the same token, even what has happened in Meru, huyo kijana ameuawa, the law must take its course, na tungetaka DCI to quickly conclude those investigations, and whoever is responsible must face the law. No umuthi family hamwe na aikari a kaunti ya Meru magitabania mahoya ma kiririkano ma Muthiani. The ground of Meru, someone say Meru, Meru, Meru. Meru, Meru, Meru. You will not receive, The blood of the innocent. The blood of the... So, haya tugatanya ati family ya mundu gwitwo Sniper ni gukorwo kiamukira kihoto kiao. Tukithie na mbere turike nginya kuria kaunti-ini ya Kirinyaga kuria family imwe kuma agicagi kiaria giciri gukweri kaunti-ini ino ya Kirinyaga na ni marakorwo magithingata kihoto kia mwana wao uria ukiri na mukuru wa mwaka na uria ukiri na ukuru wa miaka 7 o ni thutha wao kana ni thutha wake gukorwo akioyo ni baba wao muciari thutha wake gutunyukio kumana kuri shosho wao haria akiremeka na haria agite hinya okorwo akimurera family ino ne kurwo kiuga ati baba wao aikorwo akimuoya gutare na watho uria aikorirwo akigerera thutha wake gukorwo magitigana na mami wao na gukorwo akihikia mundu ungi mwandiki wito Jerry wa Ndungu akiri na ici makiria. Family imwe kuma gicagi kia Ragasheni wa dini ya Mirundo kaunti-ini ya Kirinyaga irenda kihoto kia mwana wao guthingatwo uria woirwo kia hinya ni uria werikanite gukorwo ari ithe muciari na uria umite kaunti-ini ya Embu. Ni ndastuka muno ni undu ngukite kwetha justice thiini wa ofisi ya ciana. Mundu wabikanitie gwakwa etagwo Amos Njagi okite kuiya mwana ni undu ni amenya nyina ni athire Qatar na ndeba kuthi. Shushu wa mwana uyu augite ithe wa mwana uyu hamwe na mutumia uria hikitie mamukorire na mamuhura na kumutihagia moko na maguru na macoka kura na gacukuru gake. Tondu ni mambura kwasa mutumia ucio abikitio ni muthuri ucio ambura na ndi ambura agikinyithia mwana kana ni wake kana ni atia
nena nginya ciana ciake atigite Meru no arenda kuoya ucio. Akiaria na andiki a mohoro nja wa ofici ya ciana kaunti-ini ya Embu Nancy Gatari augite mwana uyu atigirwo moko-ini make ni mwana wake Muthoni uri urutaga wira na nja wa bururi no baba wa mwana uyu ni ageragia kumutunyukithia mwana uyu kuma kuri yo. Riu oire mwana akithi guikara nake na akimutwara ku mutumia ungi ndageria kumaburira thimu matingioya ndoka kwetha justice thiini wa guku gwa ciana mutumia mwe acio ma ciana mauga ati mwana ena right ya kuthi guikara na ithe na tondu nyina ndeba kuthi. Riu Gatari augite mwana wake matiganire na muthuri wake atanathie gwetha uboco na makigia na kariko mwana arikoragwo moko-ini ma mami wao riri muthuri arikoragwo akiriha bithi no ni aremetwo gwika uguo. Ndageria gukinyira mwana nikaenda kwa ngithie ofisi ya ciana na marweria mastigeirwo tondu matigeirwo mwana agireirwo ni guikara nethe during the holiday arafu na custody ya mwana na yekoro na nyina. Gatari augite ndari na thayo gacucu gake kari moko-ini ma mutumia ungi akihoya thirikari hamwe na ruhonge rwa ciana kumuteithiriria gutigirira kana gaka kari moko-ini mega. Ndari angithie na ithe atia na ithe oyo arathi kumutwarira ku mutumia ungi. Riu kithitike marenda mwana wakwa one thina na mwana uyu bindi yo ingi magicira atesaga mwana uyu akamuvura akamwika maundu murona tariu na ni tuturite na mwana uyu ni ndimu prepare gake cukuru ati ni anyititwo mbaru ni guka wa mwana uyu uria uritie thirikari gutacukia ikinya ria kiwatho kuri ithe wa mwana uyu kuonania akoretwo akinyamaria gacucu gake. Bau ndi kiboto no nyende kimenyeke kia mbere mundu ucio agirirwo kioyana ni ndigiritwe angikioya riu nie njui mwana atigiritwo guka agirirwo ka rutwa ba ni nyina uria ndigire no ndagirwo kuiwa ni andu mangi itoi. Ngiribotera Muthingi TV njitagwo Jerry wa Ndung'u. Ngatho cia mwana Jerry wa Ndung'u ni undu wa riboti iyo. Tugithie na mbere aikari ana Jengo tauni-ini ya Nanyuki ni mehitite kugitira mugunda uria uri hatikaini ya kuoya ni gikundi kia andu kiumbe kuria mambiriirie gutabania mugururio kuma mwaka wa 1998 kuringana na aikari aya maugite ati mugunda uyu ni ukoragwo ukimateithiriria riria gwaikorwo kweyumiria ngui kana mwaki tondu kuu nikuo mathiaga kana nikuo mahotaga gukorwo makihitha uguo matikwete kana matigukorwo matigitikiria andu aya kiumbe makorwo makioya mugunda uyu. Katika historia hichi huu uwanja ama hichi kieni kia punda, huu uwanja kama mnavyoona ni kwamba tangia wakati wa ukoloni, wakati wa emergency, geti ya kwanza ilikuwa pale chini ambapo ilikuwa gani emergency area. Hii ilikuwa imefensiwa yote huu uwanja na mkoloni, na geti ya pili ya kutokea ilikuwa ni ipi? Pale kwa kona hii Snowview hapo. Ligi tumekuwa tukicheza tangia wakati COVID iliisha na pia imekuwa ikiendelea. Ni ligi ambaye ni ya county na ni ligi ambaye inahusisha vijana kuwaweka wakiwa hawayuko katika mambo ambaye hayahitajiki. Vijana wanakusanyika, wanacheza mchezo bila kutembea ovyo ovyo, wanakaa mahali pamoja. Huu ni uwanja wa public utility. Tuna vieni viwili, kuna kieni hichi cha punda hichi very much famous kama kieni cha punda tangia enzi hizo za ukoloni, na kuna kingine kiko pandia chini kieni cha Cuba. Hizo zote ni kwa mfano pengine kuna emergency inaweza tokea, any kind of disaster kama moto, mambo mengine mengi kama vile mafuriko yanakuwa pengine ni mengi, watu wanaweza kuja hapa hivi na wakakampa hapa hivi. Tumecheza hii game Simba ikawa sawa tu, na hii timu naona ikienda mbali. Tulianza hii timu tukiwa na miaka 7, tukawa tunachezea huko chini huko Sweet Waters, naitisha games za mbalimbali. Na riboti yo kuma kuria mwena wa Nanyuki ni raikorwo gitwekanya tuka mbere ga gukorwo tugikiria atambe turehe birishiga nona ni turacokereria na mage maige gukori kwa Muthingi TV.
Karebe mujire niki kiaria kingi. Pastor, mundu toyo okaga utuko fiu na ndari uguo tene. Thikũ ici ona thimũ yake ndigikwira ndamehutirie ri. Ni password ekiraga. Maundu tamaya nimo mahagurite ihiko nyingi. Na ithuĩ Muthingi TV tugakurehera tabarĩra ya mwanya itagwo kwiregeria. Ungikona mundu ciana cia nyarara muthu umenye mutumia ucio no monete ya no nginya wambe wamukire mundu hietha thamake o muthenya wa kiumia kuma thaa 4 cia utuku nginya thaa 5 na niĩ Njuguna wa Ngugi. What about mambo fantastic if not scholastic? Chota kuchota na heti ya supermarket imerudi. Ukifanya tu shopping ya shilingi 1000, wewe unaingia kwa promotion ya chota kuchota na heti ya supermarket. Watu wanaendelea kushinda ndani ya heti ya supermarket. Ni yangu. Kitoko. Wewe na umeshinda nini? Yote. Hata wamenalala. Karibu ndani ya heti ya supermarket uweze kuchota kwa wingi kabisa. Watu huko wanasema nini? Nakwambia kwamba chota kuchota. Unangoja nini? Magari 7 za kushindaniwa, TV, fridge, microwave, shopping vouchers, school fees vouchers, instant prizes na zawadi zingine kemkem. Chota kuchota imethaminiwa na Hetias, Oven Fresh Bakery, Gigabyte, Mount Kenya Milk, Clover's Food Products, Velvet, Magic Drink, Pwani Oil, Arenco, Fruit Juice, Masterchef, Toilex, Coolsip, Mika, Wash Ultra, Philos, Pristol, Nivea, My Choice, Ushindi, Fresh Fry, Arimis Jelly, Cabernet Water, Dettol, Ketepa, Meta, Glucose, Coca-Cola, Rosy Tissue, Big Giant, Elbins, Unilever, Fresh, Unga wa Dola, Blue Band na Pasta Star. Shindano la chota kuchota linaanza tarehe 1 Disemba hadi tarehe 10 Februari mwaka 2024. Hetia Supermarket, a world of choice. Na nitwacokereria guku ari kwa Muthingi TV mayari Mohoro Hwaiini gatho cia mwanya ni guthie na mbere na guikara na ithi tugicoka kiondo-ini gitu ruhonge rwa githomo ni rwikitie ritana kuri thirikari ya kaunti ya Naikuru hamwe na kigina gia CDF gicigo-ini kia ubunge kia Naivasha guteithiriria arutwo aria magukorwo makiingira kirathi-ini kia form 1 aria marabatara uteithio wa kuriha marihi macukuru-ini na njira ya kumanengereria basari ariri thukuru citanyitwo gukorwo ikihingurwo kiumia giukite. Thirikari ya Naikuru hamwe na kigina gia CDF gia gicigo bunge kia Naivasha ni moritio ni ruhonge rwa githomo guteithiriria arutwo aria mahitukite wega no aciari ao matire no hoti wa kumatwara form 1 na basari ya githomo. Here we have witnessed continued increase in the number of students sending their applications for consideration to be part of this successful program. We have not been able to accommodate all the students who apply. Nancy Mutai, uria ni murugamiriri wa githomo mwena wa Naivasha, augite ritana riri riumanite na kuona ati arutwo aingi mahitukaga wega kuma miciri tehotete no makaga mieke ya kuheo basari niguo guthie na mbere na mathomo mao. Community Development Fund or CDF and our county government to assist in taking up some of the remaining 272 applicants who did not qualify for the scholarship program and see them through their secondary education. Mutai augite makiria ma arutwo 300 aria maraikitie ihoya ria guteithiririo kibeca kana kunengerwo scholarships kuma ya Equity anana tu aria maumite mecite hotete no maracagurirwo. Here we received 280 applications but we were only able to take up 8. That is the 8 who are here.
Evans Miranga uria ni murugamiriri munene wa ruhonge rwa bengi ya Equity Naivasha augite marĩ na mũbango wa gũteithĩrĩria arutwo 8,000 aria maumĩte mĩciĩ ĩtehotete o hamwe na kũmahe mĩeke ya internships. Akiuga makĩria ma arutwo 56,000 nĩ mateithĩkĩte na mũtaratara wa Wings to Fly. The internship programs fully paid within the bank. And for those who didn't manage to go to university, we have also placed them under the TVET institutions, about 3,000 of them, 454 since inception, been able to support over 56,583 students. That is countrywide. Murugamiriri munene wa cukuru cia secondary board-inĩ ĩyo Apollo Kamau nĩoritie arĩa mateithĩkĩte kũgerera mũbango ũyũ gwĩkĩrĩra kĩo mathomo-inĩ mao nĩguo onao mateithagĩrĩrie ciana ingĩ. Weza kutilia mkazo sana kwa wanafunzi wetu suala la nidhamu katika shule za upili, kwa sababu sasa wameweza kufanikiwa, wasifikirie wamefanikiwa katika kila jambo. Aciari arĩa ciana ciao cigunĩkĩte kũgerera mũbango ũyũ hamwe na arutwo nĩ macoketie ngatho. Tusaidie sana juu hata nilikuwa mmenikuta mtoto wako mgonjwa, mama amefariki dunia, mkaniokorea mtoto wangu, nasema mbarikiwe na Mungu azidi kuwainua na Equity iwe juu sana dunia nzima. Myself that I will be able to fulfill my dreams and help my family because we are coming from a humble background, so that I can help them and become good. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV njĩtagwo Bashia wa Wajere. Kogeni ati gikundi kia aikari Ankereta gũkũ rĩmwe na Wanarok nĩ maugĩte ciigana nĩ ciigana nĩ thutha wa gũkorwo makĩrĩ ngero kana makĩrĩ hatĩka-inĩ gũkorwo makĩhũrwo nĩ thitima thutha wa ikĩngĩ nyingĩ gũkorwo cikĩgwa na harĩa maikĩtie rĩtana kũrĩ rũhonge rwa KPLC kana rũhonge rwa kũramata thitima rwa KPLC gũkorwo rũkĩeheria aitingi cio barabara rũtacikana citanakorwo ikĩgera ngero aikari a kũu. Naona stima sasa yote anakatika. Hii miti karibu saa hii analala karibu mwaka 5 na ile anaanguka karibu anashoma hiyo bama. Karibu hii bama anashomeka lakini shamba anashomeka. Lakini ni Mungu tu analinda kwa sababu sisi anaona hajaona masaidisho chochote. Kenda hii barabara na hii stima kwa sababu ni rais. Uhuru anaweka na pamoja na rais hii iko naye rais yetu Ruto, na hawa sasa anaweka stima lakini hajawana ile mtu mwingine anatangulia na anafuatilia. Hii ni stima tu anasimama bure. Hata watu juzi anasema tafadhali nikate hii miti kwa sababu hakuna kitu kuliko kuja kuumia na anakuja kuchoma mashule. Hata shule anjora chini. Hata juzi karibu hii stima anaangukia watoto. Na hajawana msaada yoyote. Kenya Power, kwa sababu watu wa Kenya Power hakuna kitu anafanya, hata hakuji kuona na hakuji kusaidia wananchi, haoni chochote. Naona kikingi analala, sitima segenge analala anasenyaka na hakuna kitu ingine na hakuna mtu akuamsha na hakuna mtu anaangalia. Onyesha maposti sikaanza kuoza na sikaanguka. Saa zingine tunashukuru Mungu sababu haijaangukia kwa maboma, ilianguka tu na kushika moto. Na hiyo stima ilikuwa na moto na haijaingizwa kwa maboma wala senda. Sababu hapo population iko juu na hawatumii hiyo stima. Sasa hatujui ni nini inazuia hiyo stima iteremke kwa maboma. Naomba Kenya Power ikuje irekebishe hizo post sikae sawa sawa, sababu maisha iko hali hatari kwa watoto pia kwa watu wote.
Nao arimi a mucere guku bururi-ini makire na mwihoko wa gukorwo makiongerera magetha oni thutha wa uthunduri wa mbegu njeru iria gukorwo ikimateithiriria gukorwo makiongerera magetha wona niguo kana wona niguria makorwo makirima migunda kana mugunda eka imwe makorwo makirima tani 11 atoria kana mutauria mutaramu amrugoto Professor Njiro aikoretwo agithundura mbegu ino. Sehemu za Thika Makongeni. Bwana Mwangi. Nisakajua leo kidogo. Reader. And currently here at Mwea Miant, where we are introducing a new variety which has been bred from our labs. This is purely bred here in Kenya from local varieties. And in this variety, we have crossed Basmati 370 with a dwarf variety so that we can be able to provide an alternative to Basmati, which has got one, shorter in plant height, two, it can resist lodging, and it is super yielding. Like the one we are presenting here today is able to triple the yield of Basmati, whereby Basmati yield is 4.1 tons per hectare. And here we are presenting this one, which is tested to be 11 tons per hectare. This is a remarkable achievement because we are moving towards food security. You can see the comparison. This is the Basmati to my left. This is the Basmati variety, which is quite tall in stem, you can see. Compared to the new variety we are releasing, this is the new variety we are releasing. Nake minista wa ugima wa mwiri guku bururi Gukumithia ni ahitite gukorwo akiumburania aria maikoretwo makiyuhiria na kigina gia kuramata arwaru kana kigina akiria kiramataga arwaru kia NHIF na Gukumithia aritie o ari thibitarĩ-inĩ wa St Mary's uria ukiri kuria mwena wa Mumias na Gukumithia augite ati makana meta thirikari matigutigirira kuo kana matikwirorera andu maire na igweta thirikari kuhotoka na aria makire na igweta thirikari-inĩ makihotomia ruhonge ruru na muno ruru rwa ugima wa mwiri. Tumeleta sheria ya kuhakikisha ya kwamba tunapunguza hiyo pesa. Na katika pia sheria mpya ya afya tumeleta ile tunaita critical illness, chronic and emergency fund. So katika hii sheria mpya serikali inataka kushughulikia hao watu free of charge. Lakini niko na changamoto kidogo tu. Mnajua kuna wale watu wameenda kotini kusema ya kwamba mimi nilifanya kazi haraka sana kuleta sheria. Sasa wamenichelewesha. Nimesikia judges wataketi hii wiki. Nataka muwaombe wakuwe na busara. And I want to confirm Kenyans. Mimi judges wakisema hiyo kesi wametupilia mbali within 2 weeks. Tutaanza kuandikisha watu wa kulipa 300 shillings. Within 2 weeks tutaanza mipango ya kuhakikisha ya kwamba hiyo critical illness fund iko hapo. Ndio Wakenya waanze kupata faida. Lakini nataka pia niombe Wakenya. You know, it doesn't make sense ya kwamba wewe uko na comprehensive medical insurance paid for by the taxpayers of this country, na tukianza kufanya mpango ya hawa kupata bima ya afya unaenda unapinga kotini. It is not fair. I want to send a warning that anybody who is engaged in fraud, your days are numbered. And in the next few days, mimi siogopi. Mimi siogopi. Siwa mnaona nimejifunga kitambaa ya CWA. Kwa hivyo siogopi binadamu yoyote. In the next few days, I am going to name the people who are frauding NHIF. Kwa sababu hatutaendelea kuongea pembeni, watu wanafikiria tunaosema tu. I am going to name them, all the hospitals that have been getting money. I'm going to name them. Na siogopi mtu. Mimi nataka kuhakikisha ya kwamba hakuna mtu anaiba pesa ya serikali na hiyo pesa inakuja hapa chini kuhudumia Wakenya.
Na riboti iyo ni araikoro gitwekanya kange ga gukorwo tugikiria andu akorwo githikura yukuona ati gicokereria nacoka na mange maingi ginya kuria iharwa-ini guko ari kwa Muthingi TV. Muturire-ini uyu ni gutongana na andu mithemba yothe, anini, akuru, akeni na amwe maihoretwo ni ihoru. No haria yothe gutire utari karugano gake ka gikeno, kieha kana matina mundu anakiruka. Ta mwana ni ndatwikire so embarrassed na hau ni ndakorirwe no tho mwingi muno towards my mom. Ndakimenya ngoma nake tikihi. Ndakimenya nake ngoma tikihi. Nikio nie Njeri wa Mwangi tukite na tafarira ya rugano rwaku kagia na kamweke ga gutwira maria wanagerera na githomo kiria wathomire kuri macio mothe. Ni o Juma thaa 2 cia hwaini guku kwa Muthingi TV, kihumo gia gutherema. Gavidi ne muremi muramati na nie Njoroge na hindi ciothe ngwiraga njukaga gugubundithia maindo megie no remi na taririkana turagubundithia uremi wa mbembe, tugabundithia wigi wa ng'ombe, wigi wa nguku, wigi wa mburi na maundu mothe mahana uremi. Hindi ciothe ungikenda kuruta uremi kana kuruta wira wa uremi uria urakurehera mbeca, ririkanaga gutire mundu ungi Kenya ng'ima ungigubundithia uremi tiga Njoroge. Na umothe ndirakwira umothe ni hindi iria uguthomera na kumikana gibindi giki gigokaga kuri we o Jumamothi thaa 8, Jumamothi thaa 8 thiini wa Muthingi TV. Withomere, wionere na uhige na uremi. Ririkana gibindi niki muremi muramati. Na nitwacokereria guku ari kwa Muthingi TV ngatho cia mwanya ni guthie na mbere na guikarania na ithue maya ari mohoro ma hwaini. Tugicoka kiondo-ini gitu, Minister wa Ugitiri wa Thiini Professor Kithure Kindiki ari mwena wa Isiolo augete ati thirikari ni gukorwo mutamuhari-ini wa mbere gukorwo ikinina kaimana wici wa mahio no ria uragithie na mbere. Oho Kindiki ni augete ati gutire hende magwetekera kuona ati Akenya makinyarirwo ni wici uria uraikorwo githie na mbere. Viongozi wetu kutoka jamii ya Wasamburu na Waturkana wamesema wangetaka wapatiwe nafasi kuongea na wananchi ili mifugo ambao wameibiwa hapa warudishwe. Vile vile wananchi wanasema kwa sababu hawaamini hawa wanasiasa, hawaamini. Wanasema watu wanatudanganya, wanadanganya serikali. Tungetaka hiyo operation ianze saa hii, wacha sio hata kesho, saa hii ndio waumizwe, walete mali yetu. Kati ya hao MCS wetu na wazee hakuna mtu ako na makosa hapo, na hiyo mambo yote mawili tutaifanya yote. Niliwapatia kazi siku ile ya Achas Post, bado na ngoja majibu. The operation is on. Yeah, we need to start. Na si operation ya siku mbili, ati miezi 3, ati mwaka moja, ni operation ya milele. Na viongozi, hiyo program nasema anzeni saa hii. Kabla operation sijatangaza, kwa sababu operation ni lazima.
Operation ni lazima, lakini anzeni saa hii. Kwa hivyo mimi kama waziri wenu tutatoa pesa ya serikali kuwapatia nyinyi, muende msaidiane na security officers na whatever engagement you want to have. Mimi nataka kusikia kutoka kesho mifuko ngapi wamerudishwa kesho kutwa, Jumapili, Jumatatu, daily returns. Nafura tumale tadira mabgalgala chufe. Naragetu asinja chuferu. Warisa na gitio kinene gitekiria ngoro gigutwara nginya kuria iharo-ini na kugumenyithie uria ciana cia atumia cirakigarika mwena ucio tukiambiriria mbeteka cia ngathe ya keri ni tanyetwo gucokereria na kuria maundu matanyetwo gugakorwo makihana githemba giki muthi wa rucio team ya Nairobi United makarona na team ya MSF marashuga makogania na team ya Luanda Villa Silbweta makuana na team ya Darajani Gogo Kibera Black Stars makorwo makirania na kirafu kana na team ya Mulembe United Dimba Patriots makorwo magicugania na team ya Mathare United. na cia mbeteka cia ngathe ya iguru guku bururi-ini ari cia mbeteka cia FKFPL onacio ni itanyetwo gukorwo igicokereria thutha wacio guthie kahinda ga kuhumuka ni undu wa mambura ma thiguku maria marakiriho naguo muthenya wa rucio iharo-ini ngurani maundu magaikorwo magikara githemba giki City Stars makorwo magitongana na team ya Atalanta Shabana marona na team ya Mohoro Youth Police makorwo makirathana na team ya Kakamega Homeboys Posta Rangers makorwo makirona na team ya Gor Mahia na Bandari makururania na team ya Nzoia Sugar. Na ripoti ya mbeteka cia FKFPL ni araikorwo igitwikirira gaturumo Mohoro Hwaiini Hwaiini wa umuthi ngatho cia mwanya niwe waikorwo gikarania na ithwe kuma riria gukiire nginya thaa ici atuwe gucokeria ngatho na ngoro gitambura ndumiriri cigano na kuria mwena wa Facebook ndirona ni muigirite na njira nene na tukamucokeria ngatho ni undu wa wira wanyu mundu gwetwo Murugi Job ndaikorwo gikuona mundu gwetwo Tiles Yereri uraikorwo kirora we kuria mwena wa Thika mundu gwetwo Kamau Msenagu uraikorwo kirora kuma kuria mwena wa Kiamwangi gukorega Tundu South ari kaunti-ini ya Kiambu nayo Young Talent mundu gwetwo John Peace nake akiri kuria mwena wa Githunguri ku ari kaunti-ini ya Kiambu ngoro gitigira ndumiriri cia Facebook hau ngatho cia mwanya kuri ari othe ngoro magitigirira ati mutamburuko uyu no twagukorwo tukiwamukira na njira eithiranite muno andiki aitu haya mundu ugwetwo Aizo no uma kindu gigwetwo graphics mundu ugwetwo Tael no kiuma kindu gigwetwo directing nake mundu ugwetwo Murugi Job na ikorwo gituhariria kana no uma producer witu muthenya wa umuthi nginyagia muthenya wa rucio ni Geteka wa boy wa Jao no ririkane ndwirite ngikwirite ati we wa bata araria mwaki